Pinya berta nampaklang pon pe aprang kardong karbiang lo. TK News kala arada tumaphan nili berta thanbang phi rujili kropi pensi aberta nampaklang pon po. Pini pherang ke pe nang pali aberta arjupon pamesina. Pinianar lopor phai krihini ra chitim sose chot malom KCS asai hem taralangso along pherangke kahumri dam labangso kahumri dam laki ni thompli aprang alom social media Facebook along keklang alam the kewangji pai ni phai isi pen taralangso KYF kibia dim an kedamji aphan kilut lo pulutang te munit ingnutmen tangka sika kep an rungpon padopo pusi KCS amai phu Chandra Singh propen nang pachini don ningkan kepen abad an ke sika kep en pon polapen ningkan kepen aber an ke en pon pe an parta motor gari sitame dangni polote sika kep dang thom dang pli lake sika engkoi laso along commercial a motor pulote ihum pen sika pharo isi student atuma phan lapen research hai hoi ke claim atuma phan asab akaprek padoponji puta ningje pon Kami sedang kepada song dengan society lagi. Kado kami yang long biarap kita ngecing on alat ham ni ngeklong ngeklong begitu lapen ini apor kini kali jitang jibara song dia mai himpen kacerai pon na kali jitang hem tu hi pada kali di pol stara langsung angkana ru kapang thir lapen ada kadu kali cari calon pon isi akelang sot mata kampen kewangi pai ciklu Karbi jutang jepara song mereka Cultural Society ahin pen kado kabe Karbi Anglong Karbi Arab jutang kacing hon arat anapam ninga klong pen kalong pajolo lapen pinya por kene Karbi jutang jubara song tiria mai hinpen kacerai pon da karbi jutang hem tun pi mate karbi pi por so stara langso angkang ro kapang thir lapen lada kadu karbi cari calon pon isi akenang sot mata dampen kewangji pai ciklo ni bhai siar ni pen entry fee mate nang kido danam ke en ponje panatumi KCS mate kar bi jutang song tiria mai along cerai pono pen ke cerai pon ko kolon thigala hello mo hatani di thampon je kar biang kadu kar biang long lo kar biara ratum jutang ke chingon do poi pitsita nang litung kado kabe chini tahai ahut pena hut lada karbi people ho sangkang alu ninduk meme pina anasai nang eklem ta betundu siala hai ke pangthir nangje pan pina antangka ke nang sota dokok ti hut pen atini litung ke karbi jutang song bangke isi cultural organization chot litung ke government dal de litung no khi da dawe wingkane sekpen Karbi Anglong Autonomous Council hinpen Karbi Risunu Sorong aja Farman tangka kenang Thai people si halo so tangka pen chora bangkin il tunda katu kabe Karbi people hols da bangso kecari ponji pan ka maintenance pana kisum theta la pendili tumno na madar ni tumalong bang throk phone ni tumno son kibi pondo alang to mana ciklo jon bang kibi ponji pan da bang salary kibi ponji pan da kisum do la sindini tum cerai lo atumi standing amaya lo
inut bangku nang kilu depan inut long sikat kep en ponji lapen la dangi motor bangke ingkoi dang thomben non ti bangke ogelo dangi bang ta munit inut long sikat kep dangi ta sikat kep lapen la dang thomben dang ti bangke ingkoi lapen jong si komersial ko perina gari bang polo tang te la bangke pharu si en ponji pise tumi cherai pon take non ke bangji pai pai je klo di pai si ni pansi ke kla mani man tum thau la solong ni likato be kar berar kan ka paji du mon kantung la son halo Karbi Culture Society la pen ke Karbi Anglong Thomas Council an bong stami si ke chingwai me do sita hala bang so ke chingwai non ningkan hinni no to bare chini lo la so COVID-19 a protocol nangale rock pen Karbi Anglong Thomas Council la pen Karbi Culture Society ang bong ka chingwai hala bang se implementation of part of another ka siksa do ko sita la tak bang ning bang se a maintenance bang nang le rock Asi la dami tu kisi central committee jung ahin pensi la so asa yang dengman tengpon lo la pen isi da kapani ne mang do tulang ka do wait no mang ke lamar jan pe ne ka sonse tum ka chingo tum do pe la si album de man pro te pharo ko la pen la film ga the tum pro tang te suri ke thom pendak tu klung se patang buji pro te suri pho wala hai ke an po ji bane tum chirai lo isi bangala han lo nang tung kare chini lo kadebe kar berat kanda bachini nang tung mangala han lo nili tumi pen lo kadu Tiken news pen pini ya berta puan sekang ton pon lo kardong